بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dehelu amban kemun bisan nedaran binis sarah Gini pain kajumuan tukbal tein pagsarang sapurin si Allah subhanahu wa ta'ala pagsarang syukur sampurna in sababannen masih tausal wekte in waktu ten bisan diki-diki si pain telabean panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamahajjete daraakan Allah subhanahu wa ta'ala pangangangan ti ni asi Allah subhanahu wa ta'ala amban ien kulang maglabi amban painte ni hadis ambat ko sinara wekte atau akan sinalas say wekte kahawa Jumaat sumampay kita hap hadis painte ambat ko kulang maglabi telu kayo sa insyaallah ubuste elew maininine ambanien continue ni pengajian ten diretso kita painne yene pito hadis 40 ininen al hadithu al arba'un an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayhi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru as-sabil wa kana ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul idza amsayta fala tantadir as-sabah وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري. Paite yene hadis 40 ininen wasiat pamhute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidang buah sahabah painte alin sahabatin Abdullah bin Umar anak Umar bin Khattab kinaasayan siya Allah subhanahu wa ta'ala tarwangan sumagawa bisan saien painte tartantu sien nasihat ininen tabo gitewe ni mi an binisah jawe panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas Ibnu Umar mi an dumain maananen para siye nasihat ininen sumagawa para si umat ni kemon Ahmad Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qol misara Ini bisaranen akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai faqal inantanan pa inna wa Rasulullah ini bahakun sarta misara Rasulullah ini bisaranen kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil ini nan bisara yani pamhute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidang buah sahabi yani Abdullah bin Umar anak Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma paniya keu pa inni dia tak bulak dunia ini atau paniya keu tu si dunia ini gharib mian pinal inu-inuhan aw 'abirus sabil atau pa inni kue hadja pabutas amban lalan ili en pa inte wasiat pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas Ibnu Umar balikte qaul Ibnu Umar akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai faqal inantanan pa inna wa Rasulullah yene bahaku ininen sarta misaye amban me hikmat bang no si sawe no subay katauhan no bang saing kita idore yene pamanok no pegge niya yan mano haja pinapili-pili magnasihat aja pinapili-pili gega niya problemane we siway taeddo we pinanuan ng importantehin makapanoi dumain sa ili yan aturan pagpanoin in panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam inantanan we ne
bahanen karuwe supaya paasek dalam akal Ibnu Umar in pamanokne yene si painte dan buat sahabatinan Abdullah bin Umar. Ili anamban nga hikmah supaya ta eddo wene supaya ta gets wene yene nasihat panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sawa iti ang sini nasihat panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya ka'annaka garib baniya keu tu da tak bulak dunya ininen kue keu bantu mian pinag inu-inuhan kue makaulali miyaan hatinen bang payaman no imbisane ininen dumain keu teteg tu da tak bulak dunya. Dumain keu teteg tu da tak bulak dunya niya pamolean nu sa dili amban dunya ininen. Na ingkau okeo dambua manusia atau okeo dambua kung tinaiku esewun pegge gay keu teteg tu da tak bulak dunya ininen kue keu bantuk painde pinag-inu-inuhan niya pamolean nu saddi suway keu magsaddia piliha pamolean nung ini ne painte ganta mian saddian aw abirus sabil atawa paine kue hadja palaway ang banlalan sa ien kita tu tak bulak dunya inin mininin dumain kita kakkal mole tu kita hadarat Allah subhanahu wa ta'ala painte ta eddo ini mian mana ni ien ta eddo dia tak bulak dunya sabay kita pania kue aa pinag inu-inuhan tinan dumain niya pamuliante bang upama duka sa taed do manamalan bang upama amban Pilipinas keu pito keu magtrabaho sa Saudi garib keu tu dupige dumain keu atu meaning bang kaniannum garib tu basi keu balik ha yene palaihan nun aw abirus sabil atau apa ini mian kuya jake bantuk palabay amban lalas meaning dumain keu kakkal tu dia tak budak dunya ilian painti amban me wasiat mian panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi Ibnu Umar wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul dukkani an painte ini Abdullah bin Umar ini anak Umar bin Khattab maghimuungan inistimbat wekne ineddo wekne amban nasihat panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiak ni makna bisani ini bisa Ibnu Umarin idza amsayta fala tantadir as-sabah bangkeu pa inne ta'arut kohap dane agaranun sibay nian umawut pekeu subuh-subuh atau dane pa inne agaranun subuh-subuhin ipainte makna yani makna bisa ini nih. Ikadua wa idza asbahta fala tantadir al-masa. Demikian bangkeu pa inne umabot salung-salung dane agaranun umabot pekeu kop-kop atau dane agaranun kop-kopin. Wa khudh min sihhatika limaradik duk pa inne mian saut-sautanun pa inne yene kakisegnun dehelu amban tekka ini kalungkoy ini kasakinun. Wa min hayatika limautik demikian saut-sautanun ini kailumnun sigape tekka ini kamati. Taiddo. Amban na maksud bisa Ibnu Umar inaddo we ni amban nasihat panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu kita tetap berak dunya. Gak ni asad diri pangandaakan we Allah subhanahu wa ta'ala pinapanjari kita we tetap berak dunya amban numbak kita tuju iya liqaulihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gak ku pa inne magpapanjari manusia duk jin malainkan numba si aku pergi sa ienne ineddo we Ibnu Umar istimbat nen pa inne bisa ini amban mian bisa panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza amsayta fala tantadir as-sabah bangkeu pa inne taabut mian kuap-kuap dani agaranun salung-salungin maananin bangkeu pitu si pag ibadat pahap-hapon ne pag ibadat nun kuhap-kuhap iyan dani keu ngasi-ngasi we umawut pekeu salung-salung meaning we umawut pekeu salung-salung elum pekeu sa ien amban me hikmah atau akan abdambu amban me kakahinan tinaima we Allah subhanahu wa ta'ala pegge pinhap-hap we bangkeu pitu si mehinang damikian bangkani annun tagahinang mian kuhap-kuhap ini nen ganta-ganta buubus geiru sa puesaw dani agaranun salung-salung lay hinangon ne kuhap-kuhap ini lus pag salung-salung lay bangga na hinang mo makahali keu atau makahinang ni keu sabsad dili advantage keu manamalan sa ien dusab in pag ibadatin
bangkeo mag-ibadat ng bahayang asa upama dani asi-asehon we umabot pekeo magrib, meaning hinangon nelas kakahinang nuien pahap-hapon ne pegge ga niya nga tauhan ne mian bangkanian ne umabot salong-salong mian umabot pekop koha sini amban gite naan si ininen magpain umabot pekeo sumo ga niya nga tauhan ne Allah subhanahu wa ta'ala dan buwa ne amban ien suwe pahap-hap no pag-ibadat nun dakeo magliso-liso saut-sautanon painte yani kakisegnon dehelo ang batik kaya ni kasakinon. Demikian sinunuan na Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yani kaptanganin bilaks munakis. Atihanin mag-opposite do. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Demikian bangkeo painte taawut subuh-subuh dani agaranun we mian patik kapikop-kapin. Amban bangkeo itu si pag-ibadat ko natasabot yan bangkeo ng bahayang subo upama dani si may asi-asehin may taabot pekeo painte sa bahayang zuhurley dai pegiga niya nga tawan ni mian kamatein Allah subhanahu wa ta'ala ng buwa meaning pahapon ni kakahinang nun damikian pito keo si may kakahinang damikian sa iyan si sa pahapno da keo magliso-liso da hinangon painte hinang mainin we si may pepasumuno dumain sa iyan iyan ay painte maksud iyan ay bisato nan sinin si baik magdayday in pagdayday duk aturan ni usab wa khud min sihhatika limaradik duk saut-sautanon painne ka kesegnon dehello ampan tekka iyan kalongkoy nun maananen iyan ay kasakinon pegge bang ahin saki bang tiopito si pag-ibadat magbidda iyan ay manusia mag-ibadat hinabune kesegan duk iyan ay hinabune malongkoy la iyan ay masakili amban sa babanien tiyak pehak barannun ga niya sakisakino ubusun ne kesegnon panumba mian pag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala pagke bangkeo saki upamanen bayak keo muase kikyo makapuase bangkeo saki bayak keo ng bahayang masjid get ina bangkeo ge makakole ge ni keo tapi hak masjid amban ien saut-sautanon kakesegnon siga petek kakasakinon wa min hayatika limautik demikian dina aku sab sinaut-sautan wa painte wa Ibnu Umar si waktu tema elum ininen sige pek kita mate pegge bang kita mate inesa dekat ne katahinanten liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam inqata 'amalu illa min thalath fa in rasulullah bang mate ni anak abu adamin sini anak abu adamin yani kita ininen dekat ni kakahinangnin buat melainkan niat telu perkala niat telu perkala ini dan buat pa ini amban mian ilmu nafi' yuntafa'u bih mian ini ilmu magmumpaat siye daran inta salas saywete maka jadi hajapan dakte ne piada kitab ma'anane ikadue waladun salih yad'ula tihannen nakana bangkyo taga anak waladun salih sarta maku mian si Allah subhanahu wa ta'ala para sikao ilien masing-masing bekat ing kakahinang nun duk sadakatun jariyah duk painte sadaka ide painte amban me kakahinang bekat bisan kanian nun molek ke tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa bang me kakahinang pitu kyo si me sambahayang asal si be jawarih si be angkauta mian meket tapatengge ni me iwadat ininen gak niya ni guna ni bang kyo mate pigit bekat ni kakahinang nun ambanien siga petek kakamatay nung dakyo magliso-liso mag-ibadat kyo si Allah subhanahu wa ta'ala ubusun agin-agin oras nun si Allah subhanahu wa ta'ala ininen kapandakan nin painte yan hadis 40 ininen dokek kapit ume paidda painte sibay mian binasa sumagawa da ni basako pinandak kajawe ko si sarahan ni iyan masi ini insyaallah subhanahu wa ta'ala taid dawe ni maananin pagi pagbisahin inubos ini hadis tu palatun kita hadis 40 dokter buah ini hadis painte Abi Muhammad ini hadis 40 dokter buah ini nen manunjuki ini nen panuhut no sara panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam do mian panuhut no pinturo panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian gay kyo manjari magkarehello bang dalil mian bang kyo pitus may paghukom ngahukom kyo dehelo kyo mapidalil gay manjari parehello nun yani akal nun atawa kataon nun yani amban Quran painte dok hadis
Basate ini hadis 42 ini nen. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bihi. Hadisun hasan wa sahihun ruwinahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Ini painte hadis ini amat Abi Muhammad Abdullah anak Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma siyalai kina asean wa Allah subhanahu wa taala karuangan. Ini misranin misaraye qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisaran maka bisa pa inna Rasulullahin la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bih. Gay pa inne kompleto pag iman dambuang ban ka amin sa inge patuhut yene mian kinabayaan hawa nafsunin mian tab'an lima ji'tu bihi yene si Quran tapaboo si ako atau si Sara Allah subhanahu wa ta'ala tapaboo si pangmukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilian pa inte mi kisampurna yene pag iman dambua manusia. Dambua amban me mian pangandaakan pangmukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam mian iin pagsiwak. Ilian pa inte pangandaakan pangmukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubus mian ye bangke pitu me Quran hekka katawa kata kiteno pangandaakan Allah subhanahu wa taala ke mon painte dalam Quran lay ibadat painte ambat Allah subhanahu wa taala pina tampal pangmukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubus amban me faida yani hadis ini nen gay ke manjari mian mag hukum atau akan mag-invento ibadat atau ina-ina ni parkala menunjuki pag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala duk kataun atau rukde kabibiaksahan gai si may parehalunu Quranin duk hadisin makikiyaw paturul pegge ininen lalannun gay kiyaw manjari magkarihel lupa inte amban me yan itasabut ien damikian iene pandu pangmukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarkiyah duk fi'liyah. Atinen pangandaakan Rasulullahin tarkiyah niya amban pamegesan sibegi hinang mo. Ubus niya pa ini fi'liyah sibegi hinang mo. Bisan negi eddo te pa inte yene fi'liyah lay mak niyan maktan duyen sikite yene pa inte bisa pangmukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam hek kami darakan ni sibegi pa inte me pagpatabongot iyan amban me sunnah yan pangandaakan ng pangmukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam pito kita tarkiyah hati tarkiyahin niya nene hinang gatahinang mo pangmukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam urungan te kam sampole to kasal diretso pagmaulud pagmaulurin bang asal bennal keo malasa nuhut keo si pandu pangmukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil kayo magmaulud. Sabab we'in pangmukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam tininggalan we'in pagmaulurin. Meaning sunnate tarkiyah. Dahil ini nang we'in. Ubus ka ini nang we'in. Maananin mian gak tatuhut we'in. Gak kayo malasa si pangmukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gay kompleto pag iman mo. Ini yung painte yun kapandakan. Yun painte hadis to. Ubus taksimul hawa ila mahmudin wa mazmum. Damikian yan painte hadis to. Dambuha usab amban ne paidat et do mo yene pagbahagi katauhan mo yene nian baya hawa nafsunun bangkanian nen baya hap tuhut si pinturo pangmukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk si Quran bangkanian mo yene hawa nafsunun ini nen nian geiha painte sulang si pangandaakan pangmukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Us amban ne paidat usab ta et do te mian si manhaj ahlus sunnah wal jamaah bennal in iman dambua manusiain magkakulang do magkatambah yazid wa yangkus sayen gay pilnimente pegge iman malaikatin tak ipainte iman malaikatin iman ne kanabi-nabihanin magsasonghad ja ubus kita iman ten mian yazid wa yangkus ien painte amban ne manhaj ahlus sunnah wal jamaah.
Ubus bang kita pitu sa hadis mian 42 itu pasong painte pasong kita apa di 42 bali ubus ni painte hadis 46 wale ini yang painte kapandakan nen ubus palatun kita hadis 42 itu hadis 42 hin menunjuki ini si fadlut tauhid kalabiahan sin pagparambus-bus si Allah Subhanahu wa taala. Kajian itu yang pagtauhid pagparambus-bus si Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala ya bani Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali ya bani Adam law balagat dhunubuka 'anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali ya bani Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Kuwi tersebut kuy yani hadis ini nen mian kalabiahan sin pagtauhid pagparambus-bus si Allah Subhanahu wa taala. Amman Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala misaye takale pa inna wa Rasulullah maghimuman inahimuman painte pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala misapa ini Allah Subhanahu wa taala meaning hadisul qudsi tasabut wa ko mian bang sumian mian ini hadisul qudsihin sumagawa sabut te bisan neme dua telu amban me pagbidaan Quran untuk hadisul qudsi pitu kita balik Quranin bisa Allah Subhanahu wa taala mian sumagawa maka jadi binasa ya dalam sambahayang. Ubus hadisul qudsihin mian bisa Allah Subhanahu wa taala sumagawa gay manjari binasa dalam sambahayang. Ubus Quranin pinabawa Allah Subhanahu wa taala biwasitati Jibril alaihi salam si pangukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam mian pinabawa Allah Subhanahu wa taala pinapi pa si Jibril bukan sa pinasampay pili pa si pangukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran. Ubus painte in hadisul qudsin diretso si pangukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubus Quranin mahfuz. Atinen pinarihala oleh Allah Subhanahu wa taala gay e pinda hangkan ni kamundang masalay sampai ku itu ga bakas pinda dumain painte ku me painte kutub munharifa yani kitab dehelo Taurat ni Injil mian iyan kapindahan bang Quran ga niya ket makage pindahan ni pegge ininen nian pinarihala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubus hadisul qudsin gairu mahfudah mian painte bil aks opposite do Quran le demikian in Quranin bang basano magpahala keo mian setiap-tiap hurufne in hadisul qudsihin gai ay painte amban me kapandakan ni ubus painte Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala misapa ini Allah Subhanahu wa taala ya bani Adam oke pa ini anak Abu Adam kita nesa ilingananin kita nesa innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali bang pa inne keo maku ngandua si aku maku ampun si aku wa rajautani sarta angan-angannu in asekun angan-angannu in panganduaanu tinaima weeku sarta angan-angannu in aku ngampunku amban kemon duse ghafartu lak ampun ko pa ini si kau. Hatinin bisan sa inggih hadja dusenu. Bangke umaku dua si Allah Subhanahu wa taala, bangke magpaampun si Allah Subhanahu wa taala sarta diretso pangatian nun tuju iye ga niya ngampun sa dili pardusehan buat malainkan Allah Subhanahu wa taala bisan pekanian nun duse syirik. Magsaputo kayo sa Allah Subhanahu wa taala apabila pabintung nun pangatian nun tuju Allah Subhanahu wa taala ghafartu lak pa Allah. Painallahin ampun ku painallahu Subhanahu wa taala saka ghafartu laka ala ma kana mink ampun ku painne bisan ina niya sikao pardusehan bisan pesaing gehek kadusenu painallahu Subhanahu wa taala itu sebagai kita pania elleo magtaubat maku ampun si Allah Subhanahu wa taala pegin kita magkasa kita dalam da elleo du dan sangin wala ubali gayin pinag-inaw Allah Subhanahu wa taala. Pagkay Allah Subhanahu wa taala kompleto pag nakuranin, kompleto pag-estimate.
paitagi pinag-ini wa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sinunuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisaranin, ya bani Adam, oke apa ini anak Adam, law balagat dhunubuka anana as-samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala umali. Bisan pepainnya umabot in pardusihan nun nagpak langit iyan. Hatinin penno dunia ini sampai nagpak si langit pardusihan nun. Thumma astaghfartani, bu ne kyo maku ampun si aku. Bu ne kyo paharap si aku. Ghafartu laka wala ubali. Pain Allah subhanahu wa ta'ala mian ampun ko si kau yan pardusihan nun giin pag-inay ko. Giin mag-ihtimam Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinin bang kyo ngapot si kalimatut tauhid. Bang eddo magi kyo magsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala. Bang pabalik mo pangatian nun tudyo Allah subhanahu wa ta'ala bisan sa ini hati duseno punas ien kemun inampun ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sab sinunuan ni Allah subhanahu wa ta'ala kaptanganin, ya bani Adam, oke upa ini anak apu Adam, law ataitani bi kurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi kurabiha magfirah. Kahadjehan sin di pagsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala. Bang pa inni kani annun mole kyo tudju aku. Hatinen mati ni kyo mole ni kyo tudju hadar Allah subhanahu wa ta'ala. Law adaitani bi kurabil ardi khataya umus magbuo kyo duse. Duse nun ko tasabute mian kue painte bi kurabil ardi khataya maka penno bisa painte ne dunya inen. Saya kahanen thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Umus inne dusenu inne masyiat men gak niya lamud ne syirik. Pekenang sininen syai'a men lafzul umum. Sari dupa inne syirik haji duk syirik dikit gak niya gak wakas magsirik si Allah subhanahu wa ta'ala. La ataituka bi kurabiha magfiratan. Tek kasab kupain Allah subhanahu wa ta'ala. Duk mo kaampuran ko sa iyan dusab pa ini ni anluaan nen ikahan nen tinen bang kyo gi magsirik si Allah subhanahu wa ta'ala kao ni magkasanyanganin ang bandunyano labinen bang kyo molek tuju hadar Allah subhanahu wa ta'ala bang kyo pil ni magtawbat si Allah subhanahu wa ta'ala kao ni magkasanyanganin ang bandunyano labinen bang kyo molek tuju hadar Allah subhanahu wa ta'ala pay Allahin mian alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini meksiye magkahagad tuju Allah subhanahu wa ta'ala magibadat si Allah subhanahu wa ta'ala gaynulang si pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala wa lam yalbisu imanahum bidzulmin sarta gailamuran wede yene pagkahagad de en pagsirik si Allah subhanahu wa ta'ala siya naien painte magkasanyanganin duk siya naien dilem to Allah subhanahu wa ta'ala siya naien painte dilem lalang painte mabentelin duk siya naien saben na ini mag-agama duk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus in pagtawbatin niyan binetta do may ulama te syarat sin pagtawbat duma ininin painte we in pagtawbat ininen maka niyan we suwe na jainang inin kemon dai bang ke magtawbat si Allah subhanahu wa ta'ala asal ikhlas ni keo magtawbat us gini ke balik-balik pa ano giro makay dumay suwe tahinan ni syarat ningen sumagaw bang ke magtawbat si Allah subhanahu wa ta'ala masih tabo yan syarat na ininen masih bisan pepain no lumay gini patuhot si syarat hinang ng ulama inin masih tabo yan sumagawa abanian masih salah saite diki-diki. Asyaratul awal panagnaan kainte sin pagsarat sin pagtaubat mian al-ikhlas suway ni kyo ikhlas magtaubat si Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas handa ni kyo kainte karena Allah subhanahu wa ta'ala pagtaubat nun sumagawa bang kyo pili painte upamana ngay katauhan mo ina ikhlas to pagi ikhlas to sa Arab bang kyo magtaubat gani amban may magtaubat painte partik-partik bang asal mabin na magkahagat si Allah subhanahu wa ta'ala hin subay ikhlas duk tangguain ka ikhlasin amban mi an syarat palaimaan hinang Allah subhanahu wa ta'ala ikaduwe an nadam ala ma hasal hati-hatin subay pagsusunan no yan ay subay pagtawatan subay pagsusunan no
magsusubay kayo magsusun. Ubus ikatelu al-iqla'u min al-ma'siyati al-ma'siyati allati taba minha. Tiyanin subay ni gibalikan mo. Bang kayo magsusun ngene kayo pabalik dumain ke. Sumakawa niya magsusun ng waktu masih pabalik. Nang kadila taruh dengan sini syaratin asal subay ni kayo gay pabalik pa inti amban ini duse ini nang. Ubus ika-4 al-azmu ala alla ya'ud. Subay kayo gawgutan asal pa inu magsusun pe kayo asal dekat anu pe yan kakahinan mo yan tahala pe kayo manin patala pe kayo. Ubus SB7 gawgutan kayo asal pa inu yan pabalik pilih ha yan mian kakahinan ko iliin. Ubus ikalime asyartul khamis an takuna taubatu waqta qabuli taubah. Hatian men sibay pagtaubat nun waktu tinaima in pagtaubat. Pagi in pagtaubatin niya gay tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amban me waktu gay tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala in pagtaubatin bang kyo me magtaubat ne bang tuon ne nyawanun sikelong no atin sum ne kyo molet tujuh hadat Allah subhanahu wa ta'ala gay ne tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala dukbang kyo magtaubat elewin pa inte amban sa depan ne gay ne tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala in pagtaubatin amban ien sibay saut-sautante pagpatti kisegan magtaubat kita si Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah nian ubus wekte ni hadis painte arba'unan nawawiyin ini 40 hadis amban ien makukuampun si Allah subhanahu wa ta'ala bang niya amban may pagsarak watinin enggak tumawa si maksudne ambat kuampun ne demikian magsyukur ku si kaam kamundang tagnalay sampai ku itu gak kaam jumu nian asia-asia tebi ininang tebi ininen betad tebi dalam pengertian tebi mika ikhlasin bang kita mate itu hadar Allah subhanahu wa ta'ala pegge tiak minit jowe tebi duk tiak record we tebi bang kita mate bang ininang te ininan ikhlas bukan Allah subhanahu wa ta'ala gak niya maksud te saddi bisan pe kita lai dalam kubul lay bang kani anin niya man bidjute ininen kemon kita pegge tiak kita bitu kemon amban ka mapakalele sampai kami memisahin masih kita inurungan kahapan Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah subhanahu wa ta'ala eddoon bihadja mi'an nabi saraku magmumpaat day pigi amban Allah subhanahu wa ta'ala yen bang niya pa inte bisaraku yen magkamali amban ako duk syaitan man makukumaab si kaam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.